Dak Jingtmu ban Pynlong paidbah Jingbretnuit hakarukom ke babiang ke ban ktai ke Mariang na kaliang ke NSS Unit Shillong College haringkat ke Jingetreilang bat ke Dorbas nong Smith Pynlong ke Yosh nong kumsi benta ke program special camping jong ke NSS Unit jong ke college haki light ligi nong bala shimti da ke college ban wan ra jingkala lani ki adopted village ha Smith kala Pynlong ya ke awareness program ha Yosh Smith ha ke arpoi tri ulber arjar pusau. Hakani kesngi lawan bani shimbenta dagi kena school berki college kathan ringkat ke jinge don lang ki samla puli jong ke Shillong College haka jinge senran lang ki nong mi khmat ke snong bakuntop yo ba pensong dor ling dor nong bri sordar Smith Pynlong principal jong ke college Dr. Kyrwoh NSS program officer Dr. Sharalin Karimujan resource person Palvi Dora Kyrwoh IEC specialist Swachh Bharat mission bat QA Habatin, paidbah ki kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut ped ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya